Ikipe ya Arsenal yarakaye cyane nyuma y'uko batwaye uwitwa Anthony Gordon akava mu ikipe ya Newcastle akajya mu ikipe ya FC Barcelona. Ikipe ya Arsenal yatangiye kugira ubwo biravuga iti se noneho kumwe mu bawinga beza twashakaga bamutwaye, noneho turabigenza gute mwaka byara mu ikipe ya Arsenal. Yavuze iti byanga byakunda ntabwo undi mukinnyi akongera kuducika. Morgan Rogers ni umukinnyi urimo kwivugana na Mikel Arteta we ubwe, ariko Mikel Arteta yamusabye yuko nta yindi kipe yavugana nayo mpaka kugeza ku munsi wo kuwa mbere bavuye muri Champions League finale kugira ngo noneho basubukure ibiganiro. Ntabwo noneho ibingibi ari Andrea Berta ubirimo, ahubwo Mikel Arteta niwe ubiryamyemo kugira ngo irebe uburyo yasinyisha uwitwa Morgan Rogers kumukora mu ikipe ya Aston Villa. Morgan Rogers ni umukinnyi ukina nk'umukinnyi ukina 10 ariko nanone akina nka free roll, kuko umusanga mu kibuga hose, umusanga 11 umusangayo hose, umusanga yonyine nuvuga ngo iyo ari mu kibuga ntago bimusaba kuba ari mu mwanya uwo ari wo wose, usanga nyine buri hose aba hari, ariko ntago bimusaba ngo niba akina kuri 10 umusanga kuri 10, we nyine akina byose yisanzuye. Umutoza rero akabona yuko niba ari umukinnyi ugerageza amashoti ya kure nk'uko Eze abigerageza, ariko nanone kujya no kuba wakiramo imbaraga utera umupira, Morgan Rogers ngo ari ku rwego ruri hejuru cyane. Mikel Arteta akavuga ati ni umukinnyi atazaza nawe ngo amwizeze ko azajya abanzamo, ariko nanone akamwizeza yuko azagira gute azamuha iminota cyane yuko hariho abakinnyi bagomba kuba basohoka. Muri abo ngabo harimo Gabriel Jesus ugiye kuba yahagaritse mu kipe ya Palmeiras wabo muri Brazil. Rero Morgan Rogers Mikel Arteta aravuga ati ntabwo ugomba kuba wancika. Barcelona miliyoni 80 yazishyuye, yazemeye kugira ngo irebe ko yabugira gute yatwara witwa Anthony Gordon. Uyu munsi mu masaha y'igicamunsi araza gukora ikizamini cy'ubuzima mu gihugu cya Espagne kugira ngo abe umukinnyi w'ikipe ya FC Barcelona. Rero ku miliyoni 80 ikipe ya FC Barcelona imaze kuzumvikana n'ikipe ya Newcastle ndetse na Personal Terms byararangiye hagati y'umukinnyi ndetse n'ikipe. Rero no kuvuga ngo Arsenal kuri Anthony Gordon ikuyeyo amaso. Bivuze iki? Isigaranye aba wing igomba gushakira mu witwa Kvaratskhelia ndetse no witwa Rafinha muri Barcelona, ariko Rafinha ntabwo ari priority wa mbere kubera ko n'ubundi yaba ari umukinnyi uhenze cyane, ariko nanone ntabwo ahenze bikabije, ariko nanone ugereranyije n'abakinnyi Arsenal yifuza na karite yifuza, irifuza umukinnyi ukinisha akaguru k'iburyo ariko akaba akina aca ku ruhande rw'ibumoso, uwo ni Kvaratskhelia. Bakavuga bati rero Arsenal igomba kuba yagira gute yarekura bamwe mu bakinnyi ikinjiza abandi. Nibyo miliyoni 300 zirahari, ariko ku mutoza Arteta akifuza yuko byibuze abanza gusohora abafite, abona yuko wenda ari ingwiza murongo ari abakinnyi atazagenderaho. Aravuga ati kugira ngo umane umukinnyi nazamukoresha byaruta nkamurekura akigendera, noneho nkazagira gute nkazashakishiriza nyine ahandi. Rero Morgan Rogers ni umukinnyi Arsenal yifuza cyane ku rwego ruri hejuru, n'ikimenyimenyi Mikel Arteta niwe urimo kubyinjiramo cyane kurusha uko Andrea Berta yaba abirimo cyane. 5-5 kuri miliyoni 45. Rero ikipe ya Arsenal igiye kuba yareba uburyo yazacira. Arsenal yazishyuye miliyoni 45 Arsenal yishyuye Gabriel Jesus ava mu ikipe ya Man City. Akanya rero Arsenal isigaranye uyu mungu asigaranye amasezerano y'umwaka umwe ku masezerano. Biravuga rero yuko ngo Arsenal yahombye miliyoni 40 muri uyu mukinnyi witwa Gabriel Jesus, ngo yahombye miliyoni 40. Bivuze yuko rero Arsenal ije kuba yarekura Gabriel Jesus yerekeze mu ikipe yo muri Brazil yitwa Palmeiras. Uyu muhungu rero reka duteze turebe niba ariho azerekeza, ariko amahirwe menshi n'ubundi agomba kuzajya agomba kuzasohoka mu ikipe ya Arsenal. Uwo witwa Gabriel Jesus, reka turebe niba azasohoka mu ikipe ya Arsenal. Ikindi kintu nakubwira kandi ku cyitwa ikipe ya Arsenal ku isoko ry'abakinnyi, uwitwa Sandro Tonali ni umukinnyi ukina hagati mu kibuga. Ngo twari tumaze iminsi tubibona amakuru ava mu gihugu cy'Ubwongereza avuga yuko Sandro Tonali arimo arifuzwa cyane n'ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe ya Arsenal, ariko Arsenal ngo niyo iri imbere cyane kubera yuko ngo niyo irimo kugaragaza umushinga utanga icyizere cyo kuba yatwara igikombe. Ikindi Sandro Tonali ndetse n'abagenti be barimo kureba uburyo bakumvikana n'ikipe ya Arsenal kujyana n'umushahara nyine bazaha uyu mukinnyi kugira ngo abe yajoininga ikipe ya Arsenal nyuma ya Morgan Rogers, umukinnyi wundi urimo kuva yavugishwa cyane, ariko nanone bigizwemo uruhare na Andrea Berta, nuko ari Sandro Tonali akanya kariko kose ikipe ya Arsenal izamusinyisha, ariko nanone ngo bishobora kuzafata
mu matariki 15 y'ukwezi kwa gatandatu, kubera yuko ngo ikipe Arsenal irimo irashaka ngo irebe ko yabanza igasohora Christian Norgard kugira ngo noneho uwitwa Sandro Tonali azaze ari umukinnyi uhatanira kuba yabanzamo, ubwo ni uguhatanira kuri Zubimendi cyangwa se Declan Rice. Rero bikavugwa yuko Declan Rice ni umukinnyi nakorwaho, biravugwa yuko azabana kapiteni wa Arsenal next season. Rero Sandro Tonali agomba kuza mu kipe Arsenal aje guhanganira umwanya. Rero ngo arimo kureba akareba ko projet Arsenal ariyo itanga icyizere cy'uko wenda ya joininga kurusha kwa joininga Manchester United. Rero katuze turebe Sandro Tonali ikipe Arsenal kuri miliyoni hafi 100 z'amapaundi. Arsenal iritegura ko bakishyura uwitwa Sandro Tonali akava mu ikipe ya Newcastle. Ariko nanone Arsenal yo ikifuza kubagira gute yagabanya ayo mafaranga, ikumvikana ikipe ya Newcastle kugira ngo amafaranga babe bayagabanya ngo yabana amafaranga menshi cyane. Ese ubona Sandro Tonali yaba ari umukinnyi mwiza? Reka rutize turebe. Undi mukinnyi yitwa Junior Kurupi muramwibuka cyane, umusore watsinze igitego batsinda ikipe ya Manchester City, ikipe ya FC Bournemouth. Rero uyu muhungu nawe arifuza cyane ikipe Arsenal, ariko ntabwo bikabije cyane cyangwa ntabwo bivugwa cyane, ariko amakuru ahari nuko burya nango ikipe Arsenal aramwifuza cyane hasi hejuru. Rero nanone uwo muhungu rero Junior Kurupi arifuzwa cyane ikipe ya Arsenal. Undi twababwiraho no witwa Julian Timber yakoze imyitozo full training. Uyu muhungu agarutse muri squad ya Arsenal ku munsi rero w'ejo kuwa kane nibwo bazerekeza i Budapest kugira ngo barebe uburyo bajya kwitegura finali ya Champions League. Julian Timber amahirwe menshi azabanzamo, abantu benshi bavuga bati na fitness afite yo kubanzamo, ariko Julian Timber amahirwe cyangwa se nkuko bigenda bitangazwa nuko ngo burya yakize kera Mikel Arteta abona ko imikino irimo kugenda irangira yanga kumukoresha kugira ngo atongera akavunika. Rero niba ari wo mukino we wa nyuma muri iyi season, bagomba ko yamukoresha agatanga imbaraga ze zose atitawe kuba yahamagawe mu ikipe y'igihugu. Timber ngo yiteguye gutanga ibyo byose kugira ngo bare ko bazatahana intsinzi ku munsi wo kwa gatandatu n'igikombe bakaba bagitahana, cyane ko bafite gahunda kuzacerekana ndetse na Premier League bakabyerekanira icyarimwe hariya i Londres hariya ku kibuga Emirates, babyerekana kabisa bazenguruka babyereka abafana. Rero amahirwe menshi Julian Timber azabanza muri uyu mukino. Abavugaga Christian Mosquera mwahiye, kubera ko Christian Mosquera ntabwo wamutega Paris Saint-Germain iguruka kuriya ngo azavemo nta karita y'umuhondo abonye. Ikindi kandi n'umwana ukiri mutoya, ntabwo imitsi ye irakweduka cyane ku buryo yahera ku minota mbere akageza ku minota 90 ahangana na biriya bisore by'ikipe ya Paris Saint-Germain. Julian Timber is back. Rero ubaka kanya reka twitege ese araje atange iki mu kibuga. Kana subscribe, turaza mu kanya turebe update ziraza kuba zigezweho.